Bai, denak mesedez aukera ukitza kaletik ateratzeko, denak. Chicos, sí, vamos a... Bai, por favor, tiene que ir saliendo, ¿vale? Eskatzen dugu mesedez pertsona guztiak hartatzea aterpetxean, ez bakarrikan batzu jende asko kanpoan gelditu da. De ayer, ¿cómo los habéis visto a ellos? ¿Qué os decían? Muy mal. Están muy perdidos y no saben dónde ir. Y eso, hemos sido los colectivos sociales los que hemos estado ayudándoles con los traslados, tiendas de campañas, o sea, no son las formas. O sea, muy bien que se ponga un recurso, pero tiene que ser de otra forma y con todas las personas dentro. Elkarrekin dutenez la sirena, oainikan ere ari dira langile bila, atzo hasi ziren langile bila, oainikan ez daudelako prest, naiz eta bazekiten asko zeren lehenagotikan desalojo hau izango zela. Beraz, azken momentuko gauza izan da eta mugimenduek egin dugun presioari esker. Eta ez dugu lertzen ere, zenbateko kostea daukan operazio polizial honek, eta koste honekin zenbat pertsonen etxe bizitza ordaintzeko aukera izango zen.